Garjeda dalam merengang riwawu kadi asa punika runtuh wacanan ide begawan garjida pisan yakti ide dalam watu rengong mirengang rawas ide mahamuni wantah ide begawan tering puri maka pamucuk sane ngamadalang pidabdab sane dahat becik mak utama penaka tetep ngancang riantukan paridabdab sang begawan wantah nepek pisan ring suadar maning meraga purusa patut punika anggen titi pengancan ring sajeroning memargi patut kemargi yang sami semalih ngiring punika laksanayang sakeluwir wacanan ide anak lingsir maka sami pamucuk araya dan mantri pamucuk wantah para Arya miwah tanda mantrine sami sampun matutang ide patut sutine reng sang Prabu napi malih maka pengabeh sang Madagagong wantah patut sutindeh utawi mabele pati medah pati reng ranang ganong yaning sampun meraga purusa wantah pati sane ketohang iri ring kalangan pasiatan suarga panguh maka jati wantah swarga ma utama iri kering nirbana pacang panggihin yening sampun meraga satria jati nyandang
pare patet pisan ungsi mangne nenten malih ke bawah sengsara punar bawane mangne persida manunggal ring ide sangyang paramo suksema. Waduh dan hano aturang riwawu asa punika medal pawecanan sang begawan wiyakti engsak punika para wadwane sami dan pisan wenten atur majang ring ide sang Prabu. Sakat kadih linga jati dan bina sekadi itogog samun ipune maka sami engsak buka pangsegang siap jamping dan klasikan wiyakti siap jampi para wadwane nenten pisan purun pacang maklisikan ngontol tanah sareng sami sawireh sambilang mapi kayun punika makawinan wadwane nguntul maka sami selak kayun dan duaning kedahatang pisan sangkaning kaselek mawuh kemat dan gigisan wiret aku riantukan medaging manah ajareh pacang magegebuk ngarepi musuh iri kering jagat musuh yenek seketik dalam manusia wit sangkaning sampun kejana loke mungguing kawisesan ide dalam nusa wantan entan wentan ngereng punika makawinan para pepatih ide dalam watu rengong dan wenten purun ngiring dalam nusa mereka mayude saketik webo
yuda Tio sering sakti mawi sese taler wibuhing wiweke miwah wagat ari sajeroning ranang kaneng. warna abang dalam hengang Riantukan asapunike kawen tenane ring peparuman barak bieng mungwing tade wedanan ide dalam watu rengong kadimangkin. ngakse para Arya Sami Rikalane ngaksi pare Aryane sami riantukan dan wenten atur nyaninya Gusti jelante ngalas cariyo rikanyekan kadi asapunike kawen tenane kagiat ngelas cariang mine kadi ragandane Gusti Jelante atur baneman nyonyor manis nabdab atur sahedebaman kadulurin antuk semite nyunyur manis pisan yang ratu matur sisi atur dane minekadi Gusti Jelantik nawegang ratu ratu panembahan titiang matur sisip uyak titiang rengjang palungguh iratu ampur titiang sadurungi titiang ngelungsur pengampura ratu duaning wiyakti pangkah kadi titiang ngerihinin mapau watur ratu mesa dia ngaturang ayah saduaning titiang wantah mamekul ring angan palungguh iratu misadio titiang pacang ngaturang ayah ring palungguh iratu ya diastua masin mati ya diasten pati urip titiang pacang ngemasin padem punike wantah sukseman titiang artu nyung syong ratu wandak saking nekeng atuang
Kedah palungguh iratu sane sungsung sembah pang bakden ditiang rahina wengi dalar reng rahina siang dalu diasdon padam punika sangkaning nekeng tuas kadi padewekan ditiang ratu.